muri cyumweru habaye ubucuruzi bw'impapuro meshwamwenda ni impapuro mvunjwafaranga cyangwa se bonds mu ndimi z'amahanga. Ibigo bigeze kuri bitatu rero byashyize hagaragara izi mpapuro meshwamwenda hanyuma bihabwa nibura amafaranga ari hejuru ya miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. By'umwihariko akaba bigaragaza ko isoko rikomeje kwaguka. Ni isoko rikomeje kwaguka kuko urebye imibare y'umwaka ushize ndetse n'imibare y'uyu mwaka bigaragara ko iri soko ryagutse nibwo kugero cya 26%. Ariko byose muri kweto dukurikire inkuru irambuye turagaruka mu kanya. Muri iki cyumweru ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda habonetse amasosiyete atatu yifuje gucuruza impapuro meshwamwenda zerwa agaciro ka miliyari zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku isonga hari ikigo cya banki y'isi gishinzwe guteza imbere ishoramari mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere aricyo IFC cyangwa se International Finance Corporation. Iyi IFC yashyize ku isoko impapuro meshwamwenda ikeneye miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko abashoramari bagaragaje ubushake bwo gukora izi mpapuro kugero cya 71% bituma haboneka miliyari zirenga 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi uhagarariye IFC mu Rwanda no muri Uganda, Jao Janice Ryu, asobanura ko ibi byabateye imbaraga zo gukomeza gukorana n'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda. IFC is always supporting local currency. IFC igihe cyose ishyigikira ibikorwa byo gutera inkunga ishoramari rikozwe mu mafaranga y'imbere mu gihugu binyuze mu gucuruza impapuro meshwamwenda ku isoko. Urwego rugenzura isoko ry'imari n'imigabane ni ngombwa cyane ko rigira uruhare mu ishoramari ry'urwego rw'abikorera mu gihugu. When it comes to Rwanda, the mix of noneho byagera ku Rwanda bigahurira no kuba ari igihugu gikomeje kuzamuka mu bukungu ndetse no kuba IFC ikomeje kwagura gahunda zayo zo gushyigikira ishoramari mu gihugu nk'uko byagenze mu myaka 11 ishize. Indi sosiyete nshya ku isoko ni Africa Medical Supply PLC, nayo yashyize hanze impapuro meshwamwenda z'agaciro ka miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda zizishyurwa mu gihe cy'imyaka 5. Abashoramari bazagura izi mpapuro za Africa Medical Supply PLC bashyiriweho inyungu ya 13.25% buri mwaka, ariko nawe wemerewe kugura izifite agaciro kari munsi ya miliyoni y'amanyarwanda. Umuyobozi wa Africa Medical Supply Shema Fabrice yemeza ko abashoramari bazagura izi mpapuro meshwamwenda bazaba bagize uruhare mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda kandi bajye banabona inyungu yabo buri mwaka. Imigabane yawe izatuma ubuvuzi bw'u Rwanda butera imbere, izatuma ubuvuzi bw'u Rwanda buzamura intera. Abantu twoherezaga hanze kwivuza kuko tubuze ibintu bimwe cyangwa bibindi, icyo gihe ishoramari zabasha kubizana bikorerwe mu Rwanda. So icyo bita kuba part of the success story, kana bivuga mu Cyongereza, nawe uba wabigezeho kuko kuzamura ubuvuzi mu Rwanda amafaranga yawe yabigizemo uruhare kandi wayiboneyemo n'inyungu mu buryo bundi bwa return. Sosiyete ya gatatu yahawe amafaranga binyuze mu gucuruza impapuro meshwamwenda muri iki cyumweru n'uruganda rwa Mawi Green Millers PLC rutunganya ifu y'ibigori izwi nka kawunga. Iyi sosiyete yo ntabwo ari cyashya cyane ku isoko kuko yerutse guhabwa miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda ku ikubitiro, ikaba igiye guhabwa andi arenga miliyari 2 azakoreshwa mu bikorwa byo kwagura ubucuruzi bwabo nk'uko bisobanurwa na Jean Claude Uwizemungu, umuyobozi w'uruganda Mawi Green Millers. Igice cya mbere cy'imari twari twaje gushaka cyari cyo kwagura ibyo dusanzwe dukora, ariko igice cya kabiri cyari cyo gukora faze ya kabiri y'umushinga. Twaberetse aho tuzagurira ku butaka buriho, ubu turi muri process noneho yo kugaruka gufata amafaranga ku isoko kugira ngo noneho dutangire product cyane. Muri rusange iri soko rikomeje kwaguka kuko imibare yerekana ko ibicuruzwa byacurujwe kuri iri soko muri uyu mwaka birimo imigabane n'impapuro z'agaciro byacurujwe byongereyeho 26% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Byavuye kuri miliyari 86 na miliyoni 700 y'amafaranga y'u Rwanda bigera hejuru ya miliyari 109 z'amafaranga y'u Rwanda mu mezi 6 ya mbere muri uyu mwaka wa 2025. Amafaranga amaze gukusanywa kuri iri soko kugeza ubu abarirwa kuri miliyari 81 muri uyu mwaka, avuye kuri miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda yari yakusanyijwe mu mwaka ushize.